wiemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mu akọ na okotie ne numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo ko e hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina ma borofo onibie papa na basa so na ene gi se ma wo ne se o yare na aba na kache a ono ama baby a wo beda na wama wodinane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepewe bia kompai body a eja pekurum ene ewo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mi ni wo ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo akudifo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka nisia mobbo wafo bodi ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo chidie ni mu a unso kristo ni twase obi o dey wo chidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no se sia wo me wo na me no wo ka sa asem bra ani achinye difo ho na se difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho no be ju nsem me hewura mu ba bi na de e beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ne hweku amese wo de mbra enye achinyi bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwehwe machira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle offer Bishop Lumba. Yes, in our family, a Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini se anoma wo se mo wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni nka no kure nche nipa. O man panyin yamfo so aka no kure kire no. Sa na minister yamfo so hia no kure. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebone me hia no kure bo me ne yanka no kure wo man mu e wo KUMAWOOD TV ofa kwaba ya ko e se we bai ofa ge ho sei jade ya to kwabena asa bi wanya respect bi ama na o kan afon kire no etim beto ya kunadu no nso agide same fun say Ghana politics football awrade nsani na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeku prophecy no wonyi no ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yesi akeka bom ene yesi akabi ama wo so wate make sure so be Koowaa Show eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be de mu host Diane ena me de evre mo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Guano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, and part this will be fee. A home estate and block factory. And a dead sir and the every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan down. Ya poama baby, ebia na oni adaje, ebia wa manone o wa control, o prefia yes ye wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem ai bo so oduma ye ni bia na katu asem e mo oduma ye nim fifire mi wo na mo senti no wo for me am ko gina ho ebia ye si dan e hwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya woto a unu wonder there are a lot of estate okoto enje ne nsu aminu ato okoto enje na enwo epurugu ade de yegina ehese enyem ekoto te amodi ni bom ede ma se woto ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa na bade gu ase na ne home
for edins awoso a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana open product top product dey product eni echi product ni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia the product bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ne dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twakye ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech heya tech kuma se tech heya tech area heya na wo brane mo bia bo so da form afenso pato plot ni bi o amaname wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skamba gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne ho on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye water so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders are yo e bi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ne ni nyina egu cars mu ye dia kugu plot so afi wa po bi a wo gini di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehu enna ne anu kwan ye uyo djuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bon hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibi akotote de ama ebra ba di oni brafie be bosese brafie be transase asemunti ya han ze obi e di nsawoso obi e di ni djuma wa ha ye jama sase pa amanso na ho ye ma dampa ahmodin gum ya ma blog papa servicement akom usa ye ho a wayra frɛ na ye no ni nsawoso makra ai shema ya mache ene edwa do bo ade ne de atemi no mienu wama moja edi ofisane ewo yemu a na ye de papa na seda ye de be ma no sanse abrenyi na oye na na doye ewo ho emayeda binim say jidi ni bi age mesi say amen abibia ameka say nya ahode enye ahope enye sika na emum no eye na daroma yatna se ewo KUMAWOOD TV studio sa ya di ko wajumede ene ebre we pisa prayer ekusi se no watche ebebo me di Diane eduhine quickly mama fa me motivation emma na fe no yentwa dwumadi no so and I don't pay motivation I'm more is as simple as ABCD. Seriousness is what I really want to talk about this morning. But Daroma, bibi awoye biano, just be serious about it. With the seriousness, every man meaning says, Sebio, ubetimi aye na waye niye, adwuma nim awade nim na mfonim bibia mu, to mrebi aya na ye fe no matra. Wait there, it's so easy. I can do it. Wait there, me try no pa. May oh wait there, adwuma kwa metima na dia day. You don't know what will happen. You know, a bright eduwenim, and see, dear, woye biano, the woman when you break, now we not the way near a baby couldn't do at the amount. Say, the water, many china, many state, many biara, we any biara, no swam, and a baby you did at the amount. Your uncle probably on ma. Woman, you man, you know, what Jane I did, woman, you're serious about it. Woman, him say, oh, wait, dear, oh, if you cry, what's ready to talk for crying, as a stand one, stand for one to me any year. But when you are serious with your job, yourself, ube who say, Debiana, it's tumpo. Then papa be a juma, but on ube quadrum, the piano wow. The bio or what can say jumano, but the piano for the jumano, that's all open jago. On that she cry in the presence. It will say, a medebiano, the juma phone, when you have break. No more year, not so now or supervising your daddy. And I love it. So be serious about whatever that you're doing. I already when you break. Now one say, no, this is what I really want to do. Say I'm a person my warren you could do. Say I'm person relationship and I'm a woman. Me plan I say be so much, you know. Say I'm a panel. Person you stay do any break. Now we are now in here. You will enjoy it yourself. And see, over to me the word they actually be serious in whatever that you're doing. And I enjoy that. So when you're serious, the way piano, any phenomenon in Jago, when you na ye,
na ye ni ye adwuma dwom ho wani mre ukudwuma wani mre na se wo di no ma na tonton no e betuto o me ba na na oja na di nkomo na oja ho bi to bi obi to ade o na fe na odi mrika. No, that's not serious. You're not serious about what you're doing. I beg you, be serious. And then me crash sama me de ma wa no meaning say the makin obey ne sa e dia mami se na be ya bibia wo ye no e be kama no one for blame amobia e was the way. So all right, so we are live on Facebook, KUMAWOOD TVGH. We are live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdaku's Initiative, Samdaku's TV. So we are live enti o share ya na wa share na afufo so enye bi a share. Like our page, comment, subscribe and share. That's what I'm talking about. Subscribe, comment, and share. Na for so enyebi. Wadaroma, ushembofia a live or KUMAWOOD TV. Yeah, of course. Once you know me, the messages about via WhatsApp line that screen. So, so and a lot of parts of the show. No, if it be lines not to me, the amount. Now, so what friend? Never be a person will contribute. I want some of day bano. When ya na why no staff edi amaye mamenka o say odinfo na ye boy o japekrom okraye mu ene di dwumede April o so di shebia na adwene mu ka no di shebia o normal so di shebia sebio mobro wa nyanka ekrafo mu nyina moja na bem papa se momra obedidi amambi adi obenom amambi anom obese ama mobi ahye wabra omre hu de biarada usina ho matofo na da screen so so wetimi ko japekrom a baby a will be ano obetutu make haba no ba be ye wo moa na bibia etimi akonkan ede amount sanso ene fast dama eye home estate and block factory open blocks ede si wo dan open ya sase ato abotise ba ko mienu bi esiso a fadan home estate and block factory sanso ene open dan rent open dan to if you move 2 bedrooms apartment 3 bedrooms apartment whatever you open bi ano home estate and block factory so my paddle that one more ever wow. It's a piece of my home for now. And that's screen is no now new amount to change como now one more and your one. I did about my MFA almost starting Wednesday. Baby, I will be an come. And Tinya Fin so better now one son Sebio a good gym. And I sent from my befana say, yay, baby, I made me dying a bad day, baby. So done home estate and block factory. They will help you. Sanso and I want some payment plan amount. Now we see company swa what it and I can cry. Let's just say Busomi and Star Busomi no cry now. Once so no when you're dying, when you're sassy, and be I come on Eddie amount. One more chat oh come on that Tinga Johnson. One more any KUMAWOOD TV and a word die back. And so they are still over to make an but directly opposite Cesaro Hotel and I will be home estate and block factory. And you're coming away and I'm okay. One more aspect of snake. Am I edit coach me April? Mom will show Facebook Live. We say thank you for choosing us this morning. Mom will be a mushy baby. You better must be brave. Property business at that for Yaduba. It shall be brave. It shall be say baby. I will be on a socket. Say erade on come on now. On some oblique PR shake. I say, we put your name for the someone in a good damn point now. Near Damase. Say, what do we do? So more share Bishop and then see about Dan obade nyankopon hye onipa bi a wɔhwɛ na wɔnyɛ obi akɛseɛ sɛ da ne den na ɔde yɛ nkwakyɛ ɔma yɛ ahoɔdene na yɛtumi saa ɛbɛtena ha ɛde dwumadie nwanwaso yi ɛbrɛ wiase ne Ghana nyinaa ɛyɛ da Awurade ase saa kwan no so ewia ne yɛnwie yɛahwɛfo ɛhwɛ da bi a ya na mede Awurade asɛm ɔmo nkwa ɛna ɔmo abrabɔ sika mpo na enya ma yɛ Awurade dom mbɔ ɔmo ban daa idi adanse sɛ sika mra na ɔmo wɔ nkwa no mbitima dibie Awurade nyankopɔn wonhyira ɔmo sɛ da ne da nya mfidie ne dɔɔso nso ɔmo gye mra ɛyɛ KUMAWOOD TV Koowaa dwumadie na obi aba bɛhwɛ ɔmo nka nkyerɛ afoforo sɛ yɛatena ase anɔpɛ yi nso sɛ deɛ yɛyɛ ne daa no yɛde nneɛma pa ɛbrɛ wɔn na Facebook foɔ nso ɔmo aburokyire nyina nyame nhyira ɔmo Ghana foɔ Facebook nyame nhyira ɔmo Syria callers yɛhyira ɔmo nyinaa wɔ na Z ne no ne dine mu yɛwia ne yɛwie mpanimfoɔ titiri bi so gye mmerɛ hwɛ yɛ ebi te sɛ Adum Bishop Reed Kondos wura ɔhwɛ yɛn saa nso na mmea me wɔ faase Kofi Job senior contractor wɔne Mr. Yeboa da biara da wɔn afidie da ha
Oko American so na oko bra kwaku ho ono nso so ne are nkoma ne wona keka ho nyina anopa biala omogimre ehwe ye nyame onhyira wo mo afi nso so prophet Isaac Owusu Bempa wodi dwumadi nyina abawie kumase nyame onhyira no anamontu obetu ye saa nso na prophet Ebenezer Adakoyi Adom ne sofu chief da biara da omode omafidie eto ha obade nyankopon onhyira wo mo nyame no kasa sesia Reverend Martin Kokufo ne sofu ata sofu yima omunyina de afidi ato ha no pay obade nyankopon onhyira wo mo mini din di akwasi ademfo obedi akwasa no de afidi ato ha ohoho an ho se ne ba no nesi wo no saa na senior brother Fred Ebo anso de afidi ato ha na menhyira wo menhyira busua ni nyina Auntie, yeah, the radiasi, say, or the room, now watching a view, and all the asset, now watching for Frasi. It him saying, I may have done my watching and quiet, Busumi, quite, not your rough room, and now do Maraka. Yet your mamma Jimmy Roche, Braco, necessarily was sunny data, or shade you made in the D&D. More for 2 phones to see or share the D&D on any Iribi, Michio Monano pay, so for Martin. Michelle, and no more Kenyan auntie, and then swimming himself some of Hopa. All right, it's as mama yabani de na yaba live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV. Some Dakus Initiative, some Dakus TV. As usual, we are live there. Now, first story making headlines on today's Koowaa Show. And no, and yede ebro. But then, my main house say, so share, like it. Subscribe na fi share na apopon so enye bi abrante bi a friend say chimensa e friend chimensa and on the abeto abonti also no e na o introduce to program konsa e de ema dadulumba 24 say and mo bi so no bi aye ene abrabo aye boy and mo bi so no we huwe and mo so bi huwe na mo so no bi huwe eni ajaja but then wait there I'm so happy about it and I'm not happy about it. Why? Because obi ona mo no so no ohu obi ano no obi so no ohu obi a he doesn't want to say it or say o place o no an interview abrabo no ke bia afa e de ama no but there's some people they also acknowledge for people to say that hey it is through this person I got to know this and all that and all that. Well if you video any umbra na yeah to us so Uncle Freddie for you see down my one na to there be I said really number bisa opa friend no busa no so for you what did you do for you o see that man no so there be but at least I help you really they catch your pain say bomb baby me boy for you do no na if you Freddie ma the love I have for you that so the boy I bring me there I should help him so you introduce must me is there no I don't tell lies and never, you know. You introduced your friend Bonsa to Daddy Lumba. But friend Bonsa told you in the interview that you are not. You have a problem. Say, you can't call on what they are. And I'm on media because interactions only Lumba, you know, I can't be there to see or maybe. Sure. But then go back to 1993. That's one make it's almost 30 years. And I have all the records, the pictures, you know, and your pictures, and yam. More picture we had that there Lumba, but the command no Lumba cars or Abestrami. We didn't trap it, I'm young, make more. It's the first story, you know. Doc and don't know why BB and the correct. But me part, you know, where I'm man, because you have to be very consistent. Here you say this, if you did on KMG show, KMG, he denied me and said KMG could ye. Oh, you know how can you buy a catcher and say, Freddie must say, or don't try Morris. Oh, it's true. Yes, this Morris you sat in and went to Lumba film compared there at that time. Oh, I tell them you don't share the sky. No, you see, because of say, you see, my sorry in answer. We know for example, they can't make drone. O free be chrome. Niniam penny for me, and number 4. You will for many tria. You are part now on a be about your crew. And I'm over for USA. The bicycle. I mean, can you most yourself that a baby who's a class sabi? Ubi say, no, upon now talk to bicycle man. From but I didn't come from. So, didn't I, but when you find and this is the one I mean contemporaries. It won't find a catcher and say, no, for you or crying, where no shell, no satisfied way into every demo mamma for. And no man, but by those school on wood, once at Tadina channel. Tadina Quack say, some color baby. And a khaki sauce in a channel. And Obama Shell Ring Road, opposite society, I was the manager there.
no buy. Yes, sir, can be a hoshia. That be on my few hokra, hot 12. Ah, okay, opposite ATTC down. Yes. Shell hawk second then there from 26 June 1989. And I'm a manager of her. Almost me bomb him on the hole. And no bar. No, she brought me patrol of fat. But that I see a way them to make them all. That's really fortunately. No keyboard back on her. That's some more so a guy who produce on a feno. A ponchiano GBC Niano. To know the keyboard that's and I just say my baby will be on child. And I'm catching for a keyboard, but I'm running didn't go to keyboard. So then we use a Hyundai pickup. Mijano. And I'm needing me to call UTC. And I'm a to keyboard PSL something 550. And I'm this one in could Jina police station a year. In a fact, I call it a be a question. No, man, quadrajo. Now, I didn't have point. Oh, no, more than that. You're a program in Amano. Oh, studio. Me them. Okay. At that time, studio and cry apart from Ghana films, any said Obian, said any be a EBL. Okay, man for you. Okay. Now, the quiet and offer. I'm a midnight. Who knows, near go for everybody. Not so bad, I'm so be any mamma. I saw my uncle said in passing. That's why we can show from us. We are going to be a crown on Kaon to Fanya. Amba, we don't make me cut. My man who tell you. No fire if you could feel whom this year away. Didn't you June? No fire if you could feel whom this year away or was until chum. Be 2 men machines. And I'm a man. To me, your man, no. And I said, hold on. Set the workers of your Columba on it be at that time and what call a Babiaman audience. And then your man. Or don't me fear any other songs. Demo. Wow. This story. Yeah, Boma. I don't catch him say. Or buy catch him so. Or we are to say Cook that the Lumba. Since I that time I call the other me. And I'm not telling Morris and I'm a debate on this minute. Codo a other time of an take pillar to a dummy plots. It's what you open such as a brown would to you. Until say of Ramponsa a grant interview, mammy. Team say one a brown but you're several. I want us to set the record straight. Okay. No team say a bra would you for Ramponsa Columba, not of Ramponsa Columba order. Until say this interview. Yes, when no on catch to accord that, but by the say, Daddy, better be told him to say Lumba and Lumba and produce me. And one can't also call Lumba order. Daddy, he never told me. He never told me. When you went to Lumba so one for one Kasawa about Daddy, he never told me. So Lumba gave me audience. You're quite not in the hall. And then tape so or jigs. See, you can say, no, or boy, what? This song is very beautiful. I prefer I'll come and visit you. Lumba came to my house. Wow. That's a question. That set around lady be a friend Selena Collins. Yes, Selena. She's the first girl I discovered. Yeah, Selena. Obama said to me keyboard in me, or not me training. Number because Daddy Lumba, this lady. Also a very very good pa. Financial for you. Also very ultimate me produce on production. Let any of her pictures in now. Tell June. No far if you could feel him this year away or was until chum. Be 2 men machines. And I'm a man no. To me your man no. And I said hold on. Set the workers of your Columba on it be at that time and what call a Babiaman audience. And yes, say. Oh, sure. Diana, I didn't go for Mr. Frenchy Mensa. Now, we shall go past it fully. Ampoints and so. Now, and then come on to Medino. Now, Medino, a year, Papa is so ha. Now, will be answered to me a Canadian. All right. I am in whom your womb said. Sabata Frates will be a baby ma ubia. Ojina Bontia Cassa and them nipas messy so. And them do baby, I met to make my head dinner. Ubi wa okanye scan or Jeffrey ho. Ubi mpeja pa die bi mfiri ho. Your person what say what ho a wade jada na konyam na obetene say dipa bi a wage din say enam me so ena me tu anamon a etise. Eno so ne kan den. Dan obefa me fira kurase ba kumase. Wanyene me dase mamtaku ana asempoa. Na woni me ko program bi ana ne kra ni agi bi ko yedu ana me saka mic nko ana me tumani no na tuo ya. Sana ho ne de ano yi am kem call mampo me be bon sam eje first thing so mo nsem man no na be fam free class by esesa de yi esesa de yi e shed munyam etimi hunu ni ana ha nipa se
enam obi so na aduru ba bi na wo ka se enipa we nso apre part o mabrabom utimi ma ne ye odene sese betafrache ne ekura tu aye temako na di ahyebu edima se ofo ya mbonza se asuna ba fra ne su a enye na no wo betena ase no na wudi adawa wiase ne awudi bia wuko bia wutwa wo be fanse bia aye smart ayekọ be ba be si wachi wo be dwene wo wonte ase na no wo ye interview mitie bi wo se wa ade a wo regret wo wiase ba ko se obu akofi bi ene kofi nti ebusa reason na wo se omo nyina ba bi mo odi yiwa ye se be wa ye bia mo mo da eye wo ya ene kura nso wa o de be ba wudu mmonyum bi munye good onim tum bi obegye adam se akokora eho na wo party pa na wo nti abete ya wo ni ye it is obi nso link to obi onye usika omo wa ba na se wo se be wo kam ye hunu se nam kura we se so ene wo duru ba bia madura ade na no ne kan ya odine Otame de shame do na mu. Otame de show do am da na dia na mu. Na me de. Empire ala na me guso bo. Na wo de boni shame papa na mu. Wo de boni shame papa na mu. Na wo chiri me. E de shame do na mu. E de shame do ekura me na mu. Enti fa boni si ni so. Ne ma Satan nyina ni nifa. Na so ubu na tan. Na sa nipa kro no ubu na tan a. Ma ni nifo. Aya ma ni nifo. Ne ma ne mpa bon na ne. Ma ne mpa bon na ne boni. Samuel 9 verse 4 down. Ada na ayesa. Ti papa panyin o twantro na de de. So on fa unko ba bia so de uko. Meso ofo ya mboza se. O kasa mpa enam ne so na mu ni pass machine. Ensesare. Da ya. Na me se ka biem se. Papa ye mfa to se mi hu no wakọ hoda de ya menim. Eno kro a wakọ hoda o na ade ne koye. Na ne say wo so pese o ya adwuma wo TV so na wa na ntia be hu da eta oru asam da akus wo ba no so de wo ye hwe ne ma bi to be frɛ obi on frɛ o e na wa kwa agosi bia wo twi so ugosi ni so no no mo ma twon do aba because na damfo no odo ba no se makura e okura de se o yi video na no se unti me produce no a ona de o kire lumba ba dia so ona de wa be tre sam nya wa wo pe ndiye no eba ne sa na da achi bi ono anyini na so de howa no so na me so kra na ni pass me go nwe ya men gase me di ga ko hia ni ntinya papa na ye uko hia de na wo hwere na nsi so ene nam ne so na be si so edi so ka kra na wo hia na pe na ato anugu ana ba ye mfatu mpo na timi ye mfatu so me ba akra na fe je me go hu papa no wa hwe manim ana za ni amehwe manya timi hia man we no de ono na na nim duro ni ade ko bo am ne oto obe me na efe na ya kwa kono aisa akrobato ne papa mu plan say ni odi ni ba gbe apostle no over ko dey safo encourage go nim so ntimi ko makodo hwe ba ne papa na ya wona bra ba ogina ba bi obeka eye njira yo de boni sha papa na mu oni pa obi yo papa na de boni sha na mu boni mpa ni fie boni ampa u fie da Proverbs 17:13 e ba sa me hwese bi na o me ni pa ni bi me hwese bi a wa ye kese me hwese one ne won tokwa ni asie na onim se ya no kura ne de kan ye nko ya nim edo foli wanya de wonya sa de ye wi ana me ba papa yi so mese na ni dim se nya obetimi no waye no da me ka se menya de ma nipa expect se bire bi ba se nipa no come and say thank you ana bibi etesa se expectation yes sir bible so waji wakatua dada na afesu etoso bi mu anya ehye wokra wanhwa papa de papa kra wunye bi tu ya papa ya ne se nipa na ba minim se metima ni betima na mabaza so amana pi ampa so anam so eno na ma omu yedu kire se unim nya wo ye won kɔ nanim obakia yiwaya fine oso yiwaya jana man nko
Munhye Muhwe. na ma anya mutene ni woni pa Na ni. mo ya treni amanya nje nipa. So obehum. Se nipa be hu. Anya sa. Anya sa. Muni aketua o mojo Munya ketia o mojo wo soro nchen. Ti se o ya adoye. Eti se wo ya adoye bia. Enhyɛ totorobɛnto no Me se tutrobantu ni adoye nani. sɛdeɛ nyaatwomfoɔ no yɛ ne Se hyia na da mu twumfo ndi omo ye omo de wo hia dem. ɛne aborɔ no nso no Eni abro no so. sɛdeɛ obɛnya nnipa anim Se obenya animuonyam nipa animu animonyam. korɛ mese mo sɛ Na me de me se mo se. ɔnya w'akatua da Onya wakatua da. na wode ɔyɛ adɔyɛ Eti se basa adoye ba wo so a. a ɛma wo bonkum Na hu ma de bo wo nifa yɛ kunu ni nifa ye. na adɔyɛ no aka Na kokuom adoye na timatena na kukuo. wɔagya wo ho Na kokuom wagya asɛm wo no ni bɛtua kukuo mu wo so asɛm no na betua wo so ka. Matthew chapter 6 verse 1 down. Ejiri kwa sa de do fo so ko hu twan. E man tokwa no ko ye bibi te se ase na me hwe bibi anim. Amanti no akoka ne ha. E ya me kra ya forget no. Manu so ye mature do nim ya wo ye. Ni awurade pese wo pray no sa wo no wo pray. You don't care ni obeye. Okay. You don't care ni obeka. Okay. Osuru de onim no kra no. Ene won na wo that time nim. Na daddy lumba na wo ne na bi ahyamu no so nim. A day will come. Daddy be ye interview. Once you abusa no say, sa asam no wodo beba. Nke Paul for say ye ka so wase nyame a odi munya anto na da asabo ebewo. Yeah. As entam de o kam o dudu amana mukura de guma epie. Anko ja ato ye to alum be ye interview. Omo pa asam de tentron be interview na busa. Se papa na ye da na uhyia ofoli. E wona no kure ni nyina be pie. Afoto wana omo ye du na nipa hu say papa say o ka asam anya agoro za. Atwini twan say ya ehindi. Lumba kura so betuma bada kura no ko be hia mba bi na me ne ye yi. Ayi de na madam funu no obonza afi ase wade nyina. Ti mesre no. Wadi no kure no onim se ne o kan ya asema onyan to ho. Di ofoli nyina ya ma ne nkonani. Koda anya nkofu ebo ma setrem nya ne be nya nkai. Bebre na eboni ayefo, bebre nyi aye. Bebre nka se mpa bi amfa mfa. Nti no fan sa obi wa kura wa boa no on kan papa ne mfa no sa prane no atamfu hia se ebesel. Nti ebisi Jesus ne asuafo ne nam no head that this kejan se wo kura ska na ni bra ma wo so no. Wana kwadi taku ne sempoa si yemfa nyi Kristo ma. Nti tomre bia ne office o ye ne papa pagya na si ye. Wana beba be ko atia. Obi atia obi school fees amana be ye MP minister president. Kuromu wana ema na nije. Obi atia obi fees amana be di hene. Na saase wono na abedi aton adi. Is it proper? Ena me ka se eno no nye. Nti eba ne sa wo ntwinko mu pi. Sa wo twinko mu pa akatua wo so onipa ni nya no onya. Ade a na ewo ma ehu no. So you obi papa na obeso de bone hye wa na mu a. Wo twinko mu pe akatua osuru betua no. Onya. Because wo tua no dada. Ba se wo jam because wo no ubwefo ehye mu. yes. Hey. Ba se wo je mu a na ma osuru anya tumi aye ne opeso wo ye. Okay. Ti no se o how bi ana ama ne bi to tamfo a emu ani nyi na awurade ahu no anyi na bufo na amfiri ne so. Di adanse se Kristo hunu sa afro be so de bufo tuom ka. Go hu se wateki bufo na afa pe na ye wade. Because hunu tokwa ne ko a on kubi ma. Di tomre bi a yam forget ne ye bete ye. Yam forget ne ye be hu. Yam konkwa yanim. Na ono amanna ne kama. Na me boni panitiri so. Na afi wo ka. On say eh ya be de utimi ya. Da bia ma mu yedu. Because enye easy. Be ma mu yedu pa. So tamfo hi ase. So unu se wo tamfo atofoma. Mo wone nyi. Unu mani je ma. So watira. O watira. Mo akoma ni awusi na awurade ahu. Na awurade ahu. Na anya na nso bone. Na anya na nso bone. Na wana ne na bufuo na. Na bufuo na ode ko ni papro ne so amfiri ne so. De awurade hu 24:17. Uhu timi ya na hi. Uwo za asa ni amego egua ni mtua ne kawi obesa abose kura so no na aye. Menye. Ndi abesre. So foli anyi aye a o ma ne bo ntone yam. On tran ba bia sumbi. Etam o kam ayeyiye na abeboa no aba na boboa no. Obi a onim ne wo beba bechirim. Aka bi ono kwa de obeka o de atemdie. Say ono kwa de atemdie na beba ba beka ya wa anya de o yesa uye kurase ni unyi aye. Na wo kra de bia wa ankasa ni pa na beko ama. Ti mesre no o ma ne bo ntone yam. Okay, so beautiful. And on pese be so se be nya do ketia o bade no. E de betia wo mu a se bi wo mu nyi waje wabwa wo no mu yiboni aya. Just keep cool. And of course, obekunkono Eddie amount. We are live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So we are live. I have one from our French brother that says that I can't read this one, so I'm skipping to the next one. Bonjour, Mama. Oh,
The name is not like that. I'm skipping it. This was from a child supposed saying that I am perfect job. I have my brethren. Thank you. I have this one from my Luther Noble that says good morning to you. The nation's crew heavy duty says that good morning, Diane. Of and radio mine. Aluta came back to say that God bless you all. Much love to you too. Heavy came back to say that I'm watching live inside Accra, Medina. Heavy says, share. This one says, good morning, Diane, and your crew. And some baby, and about an anope. Na the immediate so at the amount and say, also be a friend say, Prophet Asante, and now, or the cocoa. Edia bre ye papa alanka ship si na ti koma enim say MPP flag bearership rate no step you at edu ye papa alanka so amafo nyina nse papa edi ono ana e costa breed edu no so no ana wo say ogina edema MPP amanyuko kese no na otu franka edema ye wo mo for 2024 presidential election ya eba abekoso no ena nkofo bebre e ka say sabie son sabie nya do papa we die enu kwan so bi akra contest o say man ko straight away because position is say adu no so enya jaja na prophet Asante Babonten no de kokobo abreno no western so akika eye plot bi a sabie son sabie nya do nkofo bi aplane e de against eye honorable Kennedy akomprepo ejopon na yeko ni nkote prophet Asante na yemba. Tiens say ya kan Bawumia so won to abamma Bawumia as a flag bearer and this be bossire o me bossire because Bawumia sunsum na Awurade enyi no as a leader. Okay. But when you supporting minister sana Awurade enyi no ento no de obasa obe support ma na najo mamu no akoso. Okay. On na mum no nya menyi se onye leader ne nsoma no onye leader sana Awurade nyakopon bi ma ne ma hu ne but honorable Alankas, Awurade Nyankopon man nsumo bi ano den awo leader. But sunsumu mi hu nse nsumo no efrimra o starting say opa ba no. Ne nsumo no work here to stand say efri be 3 years ebe you know. And another from 3 years to 2 years to 3 years new. MPP for one kasa bi. Empenesun to almost rate ya no. E di sunsumu no omo work here tia ne nsumo. Omo do ne nsumo. Enti sa Alankas per se 2024 obefa akonya ne dia enye wonye ne nsuma ho adwuma ba bia wo bia me ka kire no ese me nkase won frɛ me na emo no minimum sample mfo de omo wo rehunufo ne nipa wo dima won enipa bia wo gine die so wo yesunsun nipa bia won frɛ no na won hwem se de America no me bo anasa ye no kore sunsun ya dum ne so ya kada ne nsuma so ebia wo pie na okọ na so oye bibia ya body ne so no se bia still ensoma na work basunsun ya dum no enti wo pese wonya de a enye ne ensoma no me say onya ho adwuma because we hu say delegate ni beto abayi no omo say Bawumia ba hu say adane omo beto abayi Alankas as a flag bearer honorable Kennedy Japan no so say wo magana for hu say 2024 or standing president president honorable Kennedy Japan nensuma no den as a honorable Kennedy Japan so mo to Obama no as a flag bearer me say ka NDC for do mo sabegu mo tiesu ne ho beye if say no Ghana for benyagidie wo no because the attention panimfo na disappointed of mine no enti say so mo panipa ne ya den wo kana kore enu nti won say honorable Kennedy the attention say amafo nim so oyobia okasa oyobia okuntokwa oyobia tem oyobia den oyobia chesa o review secret oyobia chesa o kan se mebrebe chesa what to bomb enti onya hwa say omo to Obama no delegate ni to Obama as a flag bearer honorable Kennedy me say obenya aba no abetena konya kese no so sana Awurade ma me hunu na emom no de din say empanimfo no mpese delegate ni beto ba yi no okay because omunim say honorable Kennedy kan kore
Honorable crowd best pose. Me that's eno sa we secret bebrebe about mpanifo no. Enti nya dia delegate number 12 amam. Enti de hwese se omu hwese omu body ne so. But onye niye onye na dum me that's president. Honorable Kennedy Japan ne nsumma no den. As a honorable Kennedy Japan so omu tu Obama no as a flag bearer. Me say ka NDC for do mu se be gu omu tie su. Who be you? If you say you got no. Hey, I thought I was going to say this. Why so? Obi nyakopo yi ade we a kire so. Anon kwana ya mbamba, anon kwana ya mbo. Danti. Aka asem ni na mekoso aka politics ankasa friend politics. Na me ani wa hemfo egu nsan na ho chen politicians. Like seriously. And come say adwuma. Adwuma. Ba we mu no, nyame ni adage wo mu ho saa o. Papa. Anya wo kan say ya ne hia say nipa bia wo ho to feel nsem a ya na ekoso say. Ya won kofo bi o a nyame amom use ho ho no. Okay. Ni won kofo bi o pon hu ni nyina wade sa kasa kire wo mo. Ye num ye use ye feeling ye ho ho no. No man ka say nyame say na mami use oboa no nya za asem no na nya no kuro. It say me bisa we ordinary feeling eka. Yes. And Saudi and Diane will be. We will be. Where do you ma be? Everybody has. Met na dia cheche mu about 1 year but 20 before ni be duru no. Se me kan ya matan atre mem se be ye no kore. Be no men kaza that says the Lord the ba. No matter you be sisa na be you. Na just no wa she da she. Yes. Everybody bet matna aka chem complete. About 20 say na be ye. We be say we be wura we free people be ma we ya dey yesi. Parliament na MP for na ekon e benya dodo say we NDC. Benya dodo. E no de we ya dey afini do a. And say be we try to no mo bobo na aka cho say dia ba we twa. Definitely one na ekwatwe ade no nim ya wotwa ma na ba. So dia say ani mo wa hu ni bi so atwe o ma den say wota atwe ndi na watwe ni wa de batwe. Eno na e feeling no de. Ndi ano say timi fa bi o so abo le pani na disappoint. Okay. Ewem eno na ya o mo de ba ni o kekan metie minim si atras ye di nkoma obi akora woni ani ko bi so ti no zo nkomo we ye di wonim busa data aduma wura ye di wonim MPP ye nyina ye nim se Ghana battle from Koowaa Show ba 8 years na ye nko ni se na ti ase bi se o wi antimi nche nkoma from Koowaa ba 8 years o mampani Koowaa be di 8 where is the chair odi ye no ni aso wa che bi other party nso betuma ye good than ya free za Koowaa ye because ni nyane ma ba ko ye ni bo ne so bo die mo chance hwe ewie no fata e de beje ye ata beje ye wuru ni se wono so ya ye Koowaa line na bia ukredie kakra wo nkamara kakra ni ma ekotote kakra 3 years ni mo anakum ni ejama na bedi akiri ejama bedi akiri no nom de sa ya wa awra hu wo mni ade se papa ne tia san go fi 28 it won't tia ne yemfa 4 ne nso fi no ntwa 8 no ena ma nya as advantage ni be so wo mu 8 years no obeso 8 years ni we definitely we e good one ne good we boss we mo mutama so because you be vice we ni pakro vice we asamu akonya be president dibiti wo mu bi e wosi ehu no we yansa nkoya da party because I na do aprache said we sitting in common here ye hu so ebuda ampa na do aba obeto 8 years am ye hu se bia nim kwase kakra won ho ene papa ya obeye ye hu ni mi nyina ewe am na kan santifo kura to man pipi na ma bebira to mu omutimi ye da nka no kura wo mi se no te edino bia nim se da wo kra se ndisi tutore ni ama yi a ofa wan begina MPP anima ye ntoma ho e to am so kwadwo ma wo men eno na MPP chance mbetima nya ne yese ko ye Japan ye fon so ye pem se ni pendi en Ghana ye hiu bia wo chi ti sa wo is personal ye nu bra wo se ye nya fa wodie sa wono na te sa eno na nkofo wo gidie kakra se so mo surprise MPP by second de Japan de benya sa fra wan ni no a impossible because on prebi and then the first time the same thing surprise ni sa dia eni o Ghana de da wo se bon be sa ma na de MPP nche kakra biem eno ne betu am ye nya ni dia se obi oto aba ma MPP bia so ke yen ko papa we bi e o Ghana adwene
obo be yi secret apie Ghana pesa ansem hunu no enti ade be ko papa ne nchen se nya ne sa no betimi asidi a definitely edu ya no mfo so utumi nya wo we ma ne nya wie eye 8 utumi nya wo he ana obi fufuro the party fufuro bi be ba ana odene ni enya ga so to we ho ye to na nya sa dia o mi party ni enya wo hi to obi adi ATS ya mo fufuro kwan e mo so be so na dia we yan trazo me gaza na nyamesi bia no ka kire me say e kwa ye kwa so ko kwensa di we grama na no ni interest ni ho awurade ka kire me say atro ana di phone di shemi ana di phone na so di shemi di ho nko mensuma no menshawo min kasanche wo atro ni so ade hunu ne nkwam she ani nsem hunu no makuma mu na da no ka kire no a enu nti sasa for wade ka kire di phone ade mi di sha control no say afra ne kom anam di be dwira mo di phone Jeremiah 14 Edidaya mesra mu yo munyaisa me wasade me se me be of focus here Ghana said there the way me feel now I will just let you know say na me do say na me susu na your friend susu ye susu ye say na te and for susu ye nyame adwene onipa bia no susu ye timi nyame adwene da go ni onipa adwene yes na awade adwene result na ade bi be yo susu ye as analysis me sure asade me na ne nkom che but yes ye won the awade ka ye woni awurade ma wo firi eno mo adifo ne te ase santo afro obi abehye no go abetuma firi sa de se utua na nima so ye firi oya oso de ka to se ye firi ade na wonam mu eno ye sa feeling de firi awurade ho utimi kan stay sese ene ye woni adwene se akwa ye me se de wan ni sena ne yem keka no ana eno ye adwene eno ba dwene sa de a me ha yes nya wo ususu se de otie de se no eno ye nkan se awurade se de awurade sie ni what you say that says the Lord your ogunu ho ni mbegu ase won ye nkan sa bra won ti you that is what you say ana urade atsam so so ka to anya fe na betra wo hwe a Canada Japan no answer say wo hwe a wono no ye say ne say wo hwe na bi no wa ye na ase urade say de anya wo hwe a ye hunu ye urade say ti be me kan che so wo hwe a ye urade ka so na bu Canada Japan onya na nyame kura no so nso na buka Japan na bebuwa ya o ka wonya aye dai on kache wonya se nyame ya adom na so o mu yi ne dia no wari ni so bebuwa ma na o mo bi na abeyi no o se David bebuwa Israel for no what try so man ni ngo yi David answer eti ko be catch praise catch man ni se afu e Canada Japan na ekro no na ba dia asumdie bebere o mo o nsuro because won nim ye besi na ni yesi da ache Mansuma difo no. Nanso onya asem koka. Nanso omunya asem koka. Mankasa nkyere wo. Nanso o hye. Nanso o mo hye nkom. Nanso ogina magina mu. Eso ogina magina mu a. Anko ame ma itie mi. Anko ba ma me ma itie mi awurade me nsam. Na wasane firi wa kwa mo. Na wa huni ade ne tie. Yeah. Koma ye nam mu president people one president e ma no. Say ye awurade asem ampa na ba ya. Ka woni bi beda so sa kwan ne so. Ansa kwa no a chem say nipa na ebedie. Na so ani saade we so dia saade we bebo no Matia difo na odi medin hye nkomtro no Matio na wo hye me nkomtro Matio mu nyina o no mu kase masonda ye enkosi da be ewe difo waka atradi isem no na waka o makoma mu na ada na mo de o makoma mu na ada nsem ne kapia bo nkom ewe o makoma mu wona adwene ni se won adwene nyina ne se obema me ma wure obema o man ne wure fie awurade di Jeremiah chapter 23 verse na ayeso omona oba ne ho a na sori ni bidi a me de ma yi ni de me bofo ne de na mo yi na me di na sinchen enu no mde ye nyuma tise eti mesro mo omo nyina aso benya akatua nyame nkan ye nko me kan nyame aduma mu se o de wonya kura he dansa chenwe kura no wato nsa afro ni butare nti ofre wo na nyie ni mguase nto ne ho tini ye obone no ye sofo won se dwama na okobo na ye obone na nipa hu so wakono na wantima nkontu nyame di nye se danso onye oba na aka cheze urade ka cheze se me no mi ye no kan ye ho aboma nyame nka he ubetuma jadi aye ni abaye na kofu obodi ye na sofo de nyame de medire no ho amentia to me di na tam onfa ncha oda uye sofo mfunso oba na fuso dipa ditum se papa we de nyame nsore
manya de nyame nsoma me we ho me de madwene na nipa no yie na nyame so no yie hu ze me bayi mfonso ndo otimi ye bato ngu banim ase o kire se ono a na ti sei mo de ba na ye bone a nyame se sofo oju obi yiro si nyame se o be hye nkom bi a nyame se na so de oba wi ase te bia mu nipa te bia mu no wa nya de ye wunsusu ye da na Yesu nam no o ba bi o kasa mote se wo twere se o ba bi so ofi onu an ko hye mu de mamu straight se adentina na wo se mu yese no mu anyese ayo ne dia Yeah. ye jade o peda ni kire ja ye twere ne de o de ma twere no ye onu ani feelings no aka bi ko ye nipa wo nyansa nya bia na nyamba kasa akire o mate se o ka se mate se o ka se do yonku ne tawo tamfo na medie na meme die se mo se munno matan amumo mpai ma wona o ti asem ni yo Bisepa. mate se o ka se do yonku ne tawo tamfo na medie ba mimi ni pai die wankasa mi nyankopon se se mo se medie ni amese mo ne se munno matan na mo mpai ma wona tawo aye mo ja wo soro ne na maye moja wo soro ne ma se o mo wie pie ni papone ni papone ni papa so to nso gu wona na se Yesu ayesa na isisu enyina ehunu ntino ane onu timi gina kan se munye sei because nyame adikia ye den aye sei eye ni nsusu ye but ode ye anfato ma urade asem ni ntina ye nsusu ye papa Matthew 5:43 yo baby wo so omo onu ani di se medie biem no akase wa kire se na sanu so yisu ni osuma na nasem enya bodonku na nipa dia onya nkwa na emom na me asem wa kire se obema na bofo aso me nsem na me nan empem obo wa kire se eno so yi onu furo because the biadu no ewe hu asem ena wo no so fo ne ba nche be se ni se osofo ne ba Yesu nja be se ni se se onu Nyankopon ba na se wo se onu Nyankopon ba na sama obo ina ne pa sama bo ina ne pa no obo ase ena obu ase wa kire se enya pa no nku no nipa na so me se enya pa no nku etini ya twere no o kan se ya twere nia wo hunu no o kan se ya yi a twere me no no abaso o kan no o ka twere se me se ada na mo de bia ba da se Matthew chapter 4 verse ada na mo de bia ba nipa ba wiase na wo bra pa ada na asem yi wo do feeling kan wo susu se ntimi yangi untum di je wa da bia urade bata ho ka ba wo se me ye difo urade asra me ho urade nsa wo me so pa nanso metena ase hwe abatuo ni mu na me susu ye mu o mo ya de we ya we be ye sei mo ye we ya we be ye sei mo ye we ya we be ye sei we de nya urade na aka ye nyina ye ni pratikroma ye ni nyane ma ko se di sei na tie de edu wona sia papa we ya pafom nyame se wona so no ono asa ya na ise se fa na mu ye duru ensia ne hu so okay we de nyame na ta ono amu na ase de obi ye efeli ebi si ye sei nti enye lai bia sa no se ba so nyame sia ni patro ombutie because da no be kan wa wasem na de wo ka urade asem atom tibi ts ka kura platform ne ho wa hwehwe asem wo be ka da mo de aba mani ma na me sa ne ma se am nso so o fa ba gi me se na me nye bibia ma trend bebre asofo ni wo tv ne afra me adi nkomo ni bi za da na wo so wan fi wo bi wo tv bi yi se kan ya akwankyere me bi atwam bi yi so ayi e da fresh atam wo fie no wa o fa se trend ne de mpes kama we na nka kire me kwan mfa so am ye bia ne ma betima si so ma na mu jan so ye white na black na hu ba bia wo jan me ho akwankyere wo se me de ma wo ye white de nyame na mani pa ye start na odi wo ye black so de akomo e tro mo ne wo ye abagidi afo he mani mu di ye kosi opambo lunch ase you see o mo de o mo ye sa e na nkra ne bi so ani makatua wo so no wo pe ni sikanti no o friend na blogger o friend na obeko no aba no na ye no ade bi no mo be gunya me ani mu ase poto enye fine wo be di ni na ekina ebeba wo be di ni na ekina ebeba ade na nipa wo je se wo betima ya trofo atrɛ maame wo be ya atrɛ wo namfo wo be ya atrɛ wo papa na nyame no nso so anim so Yesu puru ya mfa ade nsiem no wasa akokasa ne di ma bra won soma na Ghana mu ade abibre mu ade to a certain level se obi kasa ko menhia na efom kura ehuhu a ye de to ne so ne pressure na nyame a obo menhia ba omu mpanimfo no de
on kasa ya wuti mbejeka ati si obi abetre ti yi se opim so se abrotu vo nkan da osuo se betre na so onka na nyame obo opim so no mom de mutim be twan professional no say that says the Lord no nkan ya na no dey insuru but ya na insuru bishop dan yenya agogote mesra no se de no so ateka ma na ode nyame atetre so aba no so aso ba ya shiwro nyama bi o me wuru ne nyame ka ene ne omo eka bishop na ya tra kan sem bebre da na ne information ka ba mu ko mbeka se abi but once we ne ya adwene nim die ne ye de ye ye de kan ya ka no ntino china se nyame na se dia then you say this say that says the Lord but obi de kura sabe nim die nyame de a che ya kebe bi obeka se urade se ampa so ka esisi ntino se urade se so de kosa but don guy oba mi nyansa ma minim die eno ne ye yusu de ye ne ye de ye na woka bia na abam woka bia asi eti kira so sa de sa anwosra ne beka ho no na wo beka se urade sie ni because what is ono na eka se ka banya wu nim dia tumi hye ade na afa na de be se urade sie ade batteries ni be dia urade atemi story no ka Ashama, let's be careful about Sedia Yana, Sebia Son, Sebia Yari, three super funny day, a day, a year, and no maybe. I have this message from Sarah to say to the state, Diane, you and your crew are doing a great job. Keep it up. I love you. Of Lumba, and of course, the radio man watching live from US in the Bronx on my break. Okay, thank you so very much, Yvonne. Or there is still watching. Heavy Duty says that why every prophet wants to prophesy on politics. Why any someone Priscilla Efie says good morning. Heavy says ungrateful is like a witchcraft. I have this one from George Mohammed. They say that good morning, Diane, and your crew. Heavy said you should share. All right, Mami Kwaje and Kato. Now, remember, you better talk to us, so stay with us. Homo, Mepacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Tabawa Bubuano. A big biara serve the opposite woman fee. Now, if you my bosses say be, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yanyan dano. Ya poama baby ebia na oni adaje ebia wa manone o wa control o prefia yes ye wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire hu asem bible so oduma ye ni bia na katu asem e mo oduma ni fifire mi wo na woni senti no wo for me ami ko gina ho ebia ye si dan e hwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan sebe ya wo to a there are a lot of estate okota enje na nsu aminu ato okota enje na enwo apurugu ade ye gina ehese enyem ekotote amodini bom ede ma se wotwa ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number na gu ase na ne home for edinsa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana opra product top product dey Prota eni echi, prota eni baby a traffic wa. Enu ntini efre home no. Efie de ye dia. Di prota bia wo pe wa santimemu. Eni nkura atwa mo ahia de. E betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi. Ye dia efre ne se, ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man. Asase kakraka ya mitwa che oni nyina. Asase kakraka ni nyina. E da tech he ya tech. Kuma se tech he ya. Tech area he ya ne wo. Brania mo bia bo so da form. Afenso what of brought ni bi o wa manane otimi mesi fienzi so sanse uni obi a wogini di udi skamba busuafo no mbodi enamfo power o wa fami gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your every crowd baba na otira na order bi ani ho a ene ne ma be 3-4 days you be try blog no ye ni nyina egu cars mu ye dia kugu plot so na fe wa po bi a wo gini di se o ma yese egu so keke
I have one video they are chill. I've always said indeed, what don't want to kupa. In fact, so travel when we see you near the corner of Gia, it meets natural dime plan. Now says if you type I open the amount because and then the papa and one now. Near no point ye. Uyo Juma Yenibi, Upe Fiemwa, Ahai, Eddie Juma, Udi be hospital, what they found workers are putting them over the sea, a home estate and block factory. So, if a month Fienibi, if who will feel you person for former high, only baby the Fabra, the bone that would do the mouth, yet the amount high and the amount, Nabi be a control to the amount, open Diane high, singing room self contained. Don't broke the time be a open beer, Rabesi your home estate for so you may do anything and we would have a because we are from home, so we believe hope. Brevier, never have been doing brevier, Babas, brevier, Betrasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, the number the Guasian.Okrasimunti, the hardest will be a din Sawaswap, will be a din Jumawa, in Jamas as a par man so now, your man and pa and what in room. Young man broke papa, service mate, Akum, Usaya one, wire, Fred, near noon is our so macro. Bah! D4 anyway D4 na ye bo awimfo ba da wote se wo fa lumba ne tabo ni di ono ene na mebe mu akọ na okotie ne numa asem simape na wo hunu se ope baby pa ope D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo hawo ko e hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina ma oborofo oni bie abana basa so so na eni ji se me wo ni se o yare na aba na kache ha ono ama baby a wo beda na wama wodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buraje ne entiase so koso na wo bepere bia kompa ebode a ejapekrum ene ewo se woko adiji se bewo ni se bosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yem yenko he ne mra ya fabi na ye bo akudifo awiyemfo ba me wo japeku adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfancha kwa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka misia mobwo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nku anti ese me ma wo nyame ase na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be soko chidi ni mu a unso kristo ni tase obi o dey o woji wo a wo hwa me no wo a wo hwa me no sisi a wo hwa me wo na me no wo ka sa asem bra ani achi ni difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem mi shewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aduane a wo bedi wo dia wo ne hweku a mese wo de beda enye achi ni bomode aba na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese me number wo hwe ma kira ko adu nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anu mo se mo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni nka no kure nkyere nipa. O man panyin yamfonso aka no kure kyere no. Sa na minister yamfonso o hia no kure. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo. Ha obi bia wo fa kura me yebone am hia no kure. Bo me na yanka no kure wo man mu. E wo KUMAWOOD TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa de mo sei. Jadi ya to kwabena. Asa bi wanya respect bi ama na o kan fon che no. Etim beto yakunodu.
Ponzo did the same for say Ghana politics, football, Radin Semi. Now be am catch up some more money as of one. The any other prophecy when you and some agents Ghana ni social media Ghana yes I come home and yes you can ama was wati. Making sure so the Koowaa Dwumadi a year a juada ekosifiada e wo KUMAWOOD TV na be de host Diane and I'm ready for you. KUMAWOOD TV. We're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So, yeah, live, and to Adaroma, share now I like a page, what subscribe, now what comment it, now what share, now a phone, so, and you be a share. Now, I don't know, but then if I should read this message before, 1, 2, 1, 2, okay. All right. Okay. Papa Bia or no, and now you do the CEO of that's the SO Heba or no, so Abeki Kebi, EddieAtre and TV. Now, if you video nearby, you bet you stay with us to the back. Ebia social media hype na mope, anana nye personal. But game ni bedru baby na me hu say aye personal. Janet, me see me del. I will sponsor your DNA. Say when papa na me yama ukunu. So nim say me cheska me nwene ho. So nim say me ya doya me nwene ho. Children so nyina me kwa ya doye. Wo kuna nkasa ma me obi a me hind diamond nipa no tomatoes tu mu ma no. Me wie me say employee nipa na wo madwumem. One ne yiri nyina me say employee omo. Agenda mo de ba ma brabo mu no apem. Mo agenda a mo de ba me eso ma brabo mu na apem. Ya osafo Beatrice Chacha na kunu ya fane Steven Agbanya ga awo achemota ebusuafie ho no awo pa me twa wo de bo akola ne ma me se me hwe no na me ma na adwuma nye na akola no eya akola woni adwuma ye no se wo hyeda na opia sa akola no so bre me e no so be wia me hu Beatrice no what say dua within 1 year me ma Beatrice 5,000 Ghana cedis 2017 Emma Beatrice e de ware ye e was Samsam woman no mutie vision one no mo ba bi nyina nana ya ma me wo ba bi wo nana ya wo ma me e ba bi wo nana ya ankasa e ho na obeji akonya na wo ya kaka bensem akola ni bisa no me ma ne 5,000 cedis ento wi cha me jama adwuma ma no o wia mi enya scatter Highlander manikunu acho car private car e painting the taxi the man stepfather asemi ko ni police headquarters no e dia na siye wo ya safu sama me wankasa wo lawyer se woni asem na menim sa adwene papa kitawo akola ni wia me ma dru baby pra na akola no poison me yawo nyame be twia wo ka mo agenda nyina ye kwa won se me koso some days na wo wadane no se me na me yama wo se me na me twia ka ma wo even cheers enkonya na students need to cry yourself for say we na say me na me tutogu wo na mo ya be for me plastic chairs over 100 at the year watch night na mo wia mo bububi na mo de nya ka na bre me maya bia ma wo na me say at this time me hia wa chopa me hia no kore wo papa wo say me na me ku papa na medro ne ku papa no Frida kan sasem na me njindi ba wonim nya mama jedi ababa we bia na sabi owo bladder problem na what's our problem na wonim say memo mpeso mo worry nya because gan ne ho fe na because of bladder problem mean no na be me bia fa na no waja na si ho wo de ne bet na vision wan gu nanimu ase o wie na wo de ne bre me and our sister Shen wunti manji akola niska me manedro once pe me mane within 3 days say ade no ebejai nyame ncha de ejaye ye sesi a wanya kunu aware ahyekawa ahye wie oba ho so obedam ase ya usafo woni wo boys na mo hyehyɛ bone vision one boys na woni o mo plot bone no wo mu nyina etena se na wo kacha baba ane se wonji ndi se eye mimi eso medro no na asa ne yare na wonim se ye spiritual girl ne kacha so dabi eso mami edro me koye no mami edro no share me time wo se wo de wonji ndi o se ye medro na wonim se ye spiritual ya so for me bisa spiritual no se wonim girl na ansa na me be ni mu girl na meboa na wo program no so won 15 for be nkotena se ne ye nhyehyɛ ho no mo ni nipa no ko school ansa na mo de na ba betena platform no so meboa ya safu e mi bisa se na ya spiritual a enka wo bɔ mpa ma no se nka de ni jae aden na wonim se na ya spiritual
no for prophet no who say yes spiritual wa bompa ma wie oba ho se obeda mo ase ya usafo woni wo boys na mo soso bone vision one boys na woni na yete ne kano say otutu bi e dia ma na ya usafo baba I don't understand this. Diane, I didn't go point show. Ya me ka se nkomo bi we pie. We nya ha ya na ne kan. Aye. Ba ji sia ni wetu maka kakra se. Ye maami kan se te saade a. Ene ya asafo ni no eni ni ye. Ah, wiase ni onipa ugo bia na utwa. Mo na Adam. Mamo na Adam. Ise. Onyankopon untimi nsi na tutwa. Ade onipa gu. Ade a onipa ugo no. Eno a na utwa. Galatians 6:7. Galatians chapter 6 verse 7. Etino se sa ampa dia. One maami eni ni ye. Na osoro mfa no ho nkyene da. Se obi yire, obi nuaba, obi busuani, ebetu asi wo se wodo. Na ade a wo hia bi obe support o. Se timi ko wani mu abrabom. Na ekina wo hunu se wo gina yi a. Utimi de bone tua nipa kro ka no. Akoba ne sa entwa yi. Na nyame nso betua aka da ache. Na de ode bone hye papa na mu. Bi a ode bone hye obi papa na mu. Bone empa no fie. Bone empa wo fie da. Verse ne mo bi ano mu hia. Proverbs chapter 24 verse number 17. What you asem na se bone empa wo fie da. Proverbs 24:17. Wa wo de bone hye obi papa na mu no. Osoro ma bone empa wo fie da. Ni za brantie ya wo vision wan. Ni maami kan nyina ye no kre. Ena na wutua ne kasei. Epana ni mguase epese wo wu a. Unye ni papa pa wo se awurade mom di ne sunsum koba wo. Because ni pay etimi ye ne papa no wanyi wa ye mpo sa pa wo from body we dangerous. We say awurade mpa wasem. Na me betua wo ka. Bi so abufuo na aba. Apa yi nye sa. Na ahima amene kra. Because agomo ya famensem kakra pe. Enche. So for panyini bi nua ben. I see. Wo friend say obi di ade edi ne nyade. Edi ne aba no. Mu nyina. Say akokot aferi ye from kra mu ntimi hye dam na bi. Enti so mu nim say omu di for ne omu aye ne ho. Enti no ko de number mama me onkyerem ye. Ade ba sa na mu hia omu voice. Omu so adi ko bi ne hunu ba bi le kwa kodo. Na osusu say me wo voice into osere me obema me ne maame na kasa. But when you want mamma maame na nkasa me asem sa so don't so dey amenka bi because because na me tie ni ya na me hunu ba bi afiri ba. Nti di adanse se bibi kakra ye dey ewo be ye no kore no. But manya ni ye ntimi megina ha na me megina. America ne se omu biara watu na ma ofiri se na nkanya sa na watu otu na abasa. Afedi nti obu na mi aguso ama na ye se sa na tie no. Na me betua oka. Onfa nchew. Amwa enafomo. What you now if you now pay 1 million, 2 million pounds or contact 50, 500 in useless. What's me first? Now pay under Ghana pay. Now start is all call contact so tired in the goose of from an amphora. Now so many useless. So what do you show my already said news will be better. Now for the other films or not your tea and your fiance or no crowns in the big disagree and an amper so better no granny. You see, I'm saying about Gasa one breme because me take the side, terms of Gasa one breme. You see, as to me shame makes me pro be our mom, and I'm in the sister on the annual cry, the already over crammy because meaning so on the opposite. Diane, so only the beer up today be me pro piano, my dear. Then so I breme to say, my friend of fans, you can see me friendly. What is it? Abasa. If you do one on says, Deputy. Point out the other by a digit of Kaki. Yeah, you can see my coming for beer. What is a say? Eh, intimacy. Sir, me come ready just say. So, we are down for me here 50 million young Kunami, to be cast a best and now from is a management pray row about a boom been a touch to a report in them. I also fancho. And I am a papa teacher. Ubi you be papa na ha di nanka. Ya basre. Ya man ya de ne dan enkoda. Okay. Nya wa ya bia ma wo no. Ma no so nsrim firi wo nchen. No hu se no ye wa kai. Obi wo nya bibia wo wa ye yie. Onya bia wo so obeka. Onya hwe wo ho. Nanso eno sa ya de ma ya me pese sa nipa nsa nkoto amane mu a.
ani nipa na ani ni ye Wonu nkro boni nam kwan so no. Ebra woni obi ani ni bo nkro nam kwan so. Wonu ni momu ntem. Ebra ni sister yi twen no. Awurade asem se ni momu ntem. Na dabi. Nkro boni no. Enyi wan hye otemufo. Wanko yi wan hye otemufo nsa. No otemufo no so enyi wan hye osomfo nsa. Wanfo ankoto afiase. Wanko wie afiase. Nokura me se o se. Nokura nyame simu ni. Wonfiri ho. Memfiri ho. Jiso watua kapre beka chiri dansa. Kapre beka chiri no ansa. Matthew 5:25. Enya kodi ho aye ka no kura kire wo se. Omu yiwa bra fan ya fan wo no ndi aye. Ndi ya nya fan wi enu nkuro ni mu. Simple. Na pese obo kokko no. Simple. Ene ya ni dan ya nya asem no. Ene ya no ene ne nsobo. Na ma asem ne lidia nkodu afias ne kodu wo yom de ombedi. Omu di no mu so odi fa omu na be fan wo enya dan ya ibiem. Mo akoka sole so ompa nchew. Ndi wo se koba ni sa na wuntua wo last penny na wie ya. Omu di omu nya wo ma wo. Sa. Wadamfu ne betima jaw to na o so ka sole na mu twa so. Ya asem mu oduro. Papa. Ndi samle no ne onim so odi fo no nka nche ne yonko se minua no. Yenko yi mira fi. Eno de mu ho odene. Amotwa ne ye jeli obi wie sa de a wo ye tie wo bi. Patano. 1 billion. Patano. 500. No de court na si wuntie na Awurade ka no. Wasi se wuntie wie ya. Omo de omo nya wo. Sabra fie beje wa home. Yensu anyansa mfiri ha. Nyama ya ni na ho mfiri ha. Na bibia ntimi nkotote emfamaye. I am a child prophet o hwe. The prophet papa ye child baby obi anyakopo onye o kese. A whole lot of stories now also Padagraja na sebie son sebie nyado. We shall brand be a brand to say o video no. A lot of people do that. We share obi say or within celebrities. Say they from more e wo from ana. We share na person ni twa picture enya na we je abrante no anka say papa Dagraja sempe say e bia me video and answer me twa picture na o share no ho e no anka say e video no so they koye day papa ni hu ye no e ne nua de wa buru ni bi papa ye ho ne ko share papa Dagraja Abema no yes ano kai no me quotation go suma misisi e asuna sumba tama so bosuo kai no me quotation go suma me ka ho Psalm 109 Abema na wo yes ano de sanni me pesa 109 o ko suru na no de yes 109 no na be pesa untia ye pesa okay Deuteronomy mama no me dia no me money dua me ntome o Yes! My father! Bondia! Me kesi wa brabo na me do 4th generation dia fra. Uni susu so fu nya asem da. Me bondia sisi e wo me office asi. Me bondia fabra. Be mana wo yesa. So baji. Kasa. Enimi ya be ba be mene wo. Abe mana wo yesa no. Abema na wo yesa no no abusuafo nyinara enu mi ye wo Bible mu nyina mra mamre No me neka ukurum no mi nka wo kurum enu mi neka wuram no mi nka wo wuram no me neka ukante no mo no mi nka ukante no mo kudu no me neka yefumu no mi nka wo yefruba no wasase so aba enu wasase so aba na ntwie ma Awurade ma wa na ntwie ma no nwan ma enu nwan ma ne me beka ufie be no me beka ufie be no me beka odi firim ne me beka ufie no me beka Awurade ba no me Awurade ma no me brabo ni ada pa abo eni ada pa abo agba wo so emra wo so de odun sa beka nyina Dodo nsa be so mu nyina we say wo ni nti kopim se de wa ye nti o be twira wo wa se wo ntem Awurade se wo ntem efi se wo jam Awurade ba mo ya lo mo fam Awurade ma ya de dom fam awo se be wi o hie kopim se be wie wo hie Awurade ye fon Awurade ma fam afue ofie ne hukuru ene hukuru ne wo hihye ka ene wo hihye ka se mo ene nkrante aho ene apo emo ebe ti wo si Awurade ba ma na ti kopim se be se so ba ye ko we no wo so Nyankopɔn be ma ko asoro ye ko ba asase be da dia ma Awurade ba mfuturo Awurade be ma mfuturo nso ato ene nso be to asase so bu asase so kama me Awurade ba mo dun kuku atamfo Awurade be mo din kuku atamfo na mo ko so be firi wona nkɔ so be firi awurade ka ko so be gano we ba to pictures ba to pictures asase nyina wo firi ba ye wiem no ma ni asase nyina adama na wo ya sa na
na person de sere mu su be ya asase su nyina Ewurade ni mizrim pompo. Ewurade fo mizrim pompo. Ani sisiwa. Ani tutuye. Ani ntwa. Awuntimi nsa. Emo. Ewurade ni adambo. Ewurade ma mbodam. Ni anifra. Ani anifra. Akuma mo wudwi. Ani akuma mo wudwi. Na be ga wiem. Ola kare bia kete. Sanya ni sra de kika osumu no. Wo na waje awade. Obaje awade. Obi no oba be da wo wa yire obi no oba no be da. Wasi dan. Wasi dan. As we come let's say man ka ton tem da. Bata wo betro. Bata wo betro. Won ti so ba da. Mo na ntwe. Je ba kum na ntwe wo ni. Ya de bo bo na ta be ka to mi na twinam. Bafo Oba fumu o. So fumu na ne mawo. Ne na ne mawo. Wodo mama le mano mama be mo. Oba akura bia ba wo ni bia ne ba ma na ni. Woni won be he. Wadi de hwe. Na mo woni ase to de. Na woni ase ba to de nyina. Ase so ba ni odwuma ni. Ase so ba ni odwuma nyina. Ma ya wuni wo wo be die. O ma ya wuni mo no be die. Sanku no be shawo so. O shaku no be shawo. Ewurade de kuro bo ne be bu bo. Ewurade de kuro bo ne be bu bo. Onam kuruma. Onam kuruma. E wo sere. E wo sere. Wontimi nsa da. Na se ko so ati. E ko si flu na se ko so ati fi. Israel Yakupon. So mami. I'll teach you a lesson you never forget in your life. If you for conference, I'm going to back in place. I'll teach you a lesson. Abema na o yes ano. Oh, D4 did that wrong. Eh, you know what say ah. The D4 that we did abontin sa. Me nya hantan fo. Me dwe. Me dwe. You will learn to mind your own business. Next time. You learn to mind your own business. When I go trade you boom. Ola kare bia kete. Sanya ni sra de kika osumu no. Wo na waje awade. Ajagraza. Hey. Ayan. Anoni o. Pa ya de. Ayan, da bia me ka se nipa ni mfra Awurade a ofiri Satan. Ahenia mienu na wo wi awe ase. Omom ye adwuma we so bia wo ba bi depend. To mo osunsu. Edisa wo pesa sa ankofo ni bia wo ne wo nkokasa. Na onim ni wo Awurade a ye nam nyame kwa so na ne kasa. Eno no wo sori a. Mu nyina mo nyame fie nje Awurade nim kwa fa so siesie case no. Wo bonsam kwa so so pesa wo kana asem bia. Ada se wo hwa bia na wo nyame fa. Ana otimi ni di nkomo. Alright. Bia me kan se obi akiri ba betima didi na tamaye no ma oba abonte na ne one na akiri ba ne pedi na to kenye otipa ne odi ase anse okofia na akiri ba ntimi boni minim nyina on ka hwe no ahome no agi amanaka o yaye ni se ni nua no mu adi wote ase wonya pia abonte na abonte si ni ya na nua ni nua ya ne ketua bi kura polisi nyina otima ne ba bia beche go wan treat ni ye sa na ya na ade bi se etie anaya mabunu no kaka pen kame wone so pa ba ade amete se wo ye na manum kasa nyina aka na mfisa sofo na mabontin ba bi na obi video no okọ ba bi na obi video no kame wone so ba wo didi ne de agu bibia manaka ti se wo se na ti wo didi a wo video se ye nhwe ne kontom a ye nsua nyansa bibi fo nkura ne bi no na no video ka kwede wo se ti wo didi a sabeta frache unkonko video ni se nipa hu se mpapa ti abonti didi eye nkura sesem ye nyai so for the apart from no there you may be a wodi bia wa goya so video because it take impact wo so abra boso ti no obi kenya me se obi timi twefo bra o mo na mane ko nim sa asempa o twe de akọ Yesu twemu no wansoma se oba ne meso ni mu oba ne hu se papa na wo ko se meso ni mu amenya ayaresa eti nipa nim so onya bibi oben wo benya bibi pefro a ompromto anza na oben wo mo ye unique to a certain level ade bia obi abeso type free mo obi otu otiminya without consent na wasa ne nsatumika it is no na ade do mini pass ya memfa nchew but obi didi de oni ni privacy kakra no akwata wo twa ti kontomo bi no ma so a no that kontomo so anya fe ema buru no ye betu o mofo se enkurase ne ye tetete saa no ya munyaye na wo yesa ye wo sunzum ne be hawo papa na me tiaseo na wo hwe
Papa so eno me ni cases ya. Was it not too harsh? Omukra na ye omha omo. Me amenka owe nso be ya adwuma. Osoro kra to a owuri di wadwene hunu se mako ate baabi didi. Ana Satan to a owuri di wadwene hunu se mako na amasoma no ate baabi didi. Wo wadwene se be video yemfa nkwa sense software do didi o software do yesi no. Sa adwene ekura ona nye papa. Na wa wunim se one ye de ye wanka nye wo den. Omo akura tua ho kadada. Senko amodua nkwa nkadua boda so dan. Wo di ase because obetuma ye papa. Obetuma ye oni apanyi. Unim sa de akwa ye nim bu ase de anka uni a wonfanya no. Awurade check sa de nyina wo mu yi a. Ena wo retutua wo ka wo. Dubu asemannim tia de osay ba no. Onipa bia wubu asemannim tia na. E de osay ye ba wo so. Na de osuro mra no benya akati. Na onipa usuro mra ya hyehyɛ no nya akatua. Onitifo ye na ade nyina wonim. Wo nitifo onam nimdie kwa so na ye wade. Na wo kwase atratre na gimi. Wo kwase a wo tra na gimi sem. Enti ya na nyansafo mu. Enti upesa wo ni obi bo ahwehwe nyansani ne ne mo. Na no nyansafo. Wadani nyansafo. De one nkwase abɔ. Onipa bia opa kwase adamfo ne de. Na mane. Different wo ye amanehunu ni. Proverbs chapter 13 verse 15 down. Wow. Tidanya ni awoye yi. Bible no kura kese wo dada sa amanehunu da so. One try. But I bet me so ba se dua bɔ ne nya adwuma. Na de ja. Ba sa akura ne hunu no. Papa we de wa akura otwa wadidi ekire dada. Ti o mehia na papa ni ni ehu ani die because ni se aduane sam de onipo onifo wa wo ye dada. Udimi timo se tie ni yi na mguso. Etwa bekyere o man ne dada. Ndi e wo ye obranding. Ti obi ehia sa akwanso na otwa wo nsuro. Edi so obi akohia na ma wo set so no video no. Eh simple man go na adwuma na wo ye kwa cameras ni so ye twa tie dada. Edi nya nwa biom. Edi sa ko ba sa akwanso na sa adwene na akwa ndi twa na nya ni gwase na wo ni tim abeka si we nya adwuma be ya adwuma na ade akofa bonsam kwanso de bibi akohyem na ono so ni sunsum ti na be ya adwuma ba sa truly paasa nka ho kese de gema Sadia petu prechini. Sadia abua petu prechini. Na so mfra katachetu no. Sadia udidi dada yi. Saa na nduabo hunu mu. Saa na nduabo hunu amam. Proverbs 26. Ugo ye ni pa udidi na utwa wadidi e badada. Edi so obi nam sa didi e kwa na so de wo kira. Onya mfunso bia. Ese da no cameraman na enu ono na eye de ya. Na wa suma no. Onsuma batla enkawe. Nyame ade yo na ye principles o. What on what you as na duane kwa so. So de oya choba church. So ade de fa choba bia ye hu ayo brand. Nipa ni je. There's difference between choba and then church. Nipa choba ade o. The difference. Nipa choba ade. Your choba is very bad. All on the bi ana na story na nete me yes was say ne ye be ya didie. What I say. Akrobo to sawo ni show so. Yeah. On a different show so. We want to say anyumtini gospel artist and the sopoku ko sai. Yeah. Akrobo to boss nasa. Nso so ansa no akrobo to show so. Oso akwasa masa wo baabi. This one na created that brand now BSS here was akrobo to die ni bi. It was a friend ba na court wo. Am mo nyina be sa asa no me hwe na ye koto. Eya ne awaye wo hono no. Okay. Obi timi tie TV bi no ho voice voice dey say Instagram on the program bi ati so na nya wa. Eno nche fa ne court. Okay. Wona na menti. Matias. Ko tatiu. Matias. Ohunu se voice yi na se. Eno waka ne sa. Bia na akwa na dwen nya nim guase. Woni se we dey nya fele se papa na oye dada. We dey mami ntwan. E video da bia aye mo nkofo post. Eno nso wo ho. Se te sa enuabo no. Enuabo hunu. Dina nkamene na nkamfre no bisa na adwen. Tiri mu po ade tu na mo ati sei yesai. Nkomo anzizi so aba abadume no. Yeah. Atwa anya we nyina. Ono so ka Abraham ma ne ho bi. Ekire be obetuma be your church members a. Eno ntira sa afo no fuma ya ye nya abotre kakra mo mo no mensem. Ba we no ye bibia for trending di no. So abeso camera kama. Ye no so nsa mfa bibi foforo mra. Ti ya metene nsem ase. Ba te kina ne ban so be fuma obi o. Ipa ne mfa nani nto. Obe ndi same thing. E ba sa mo ma ne nya ne ya. Anda mensra brantie no. Okay. Omunti omujimi so kakra. Obi ya sofo nche so ni privacy. Odi ase. Ndi sa sebe jimi su kakra na wo mu no. Omunyi yimfiri omu. Eto bi omunya omu so nya omasum die ketu e se. Omunsi su wo wiase ni omtimi livi se ni ewi. Enti so oba ha boy e be dey. Da ono so ope.
o pese se na make say ono se obeye obedi dia sebie son ebi a yetu ene esiwo Damien Jam so open nya na didie no didi fie no asofo de awurade abom kofo because you said enya niam nyina meba ozi wo niam nyina ho konye nyina na fata ye yeah enya tan so obedi di abonte ba nsem bi se enti no momma mo kwan se mo asofo mu ni bibia te sa okay sei na ebetima akoso ni enti no mo se mu mo ho di sofo be kwa yi ase de so mena diane obeji ni obeji kro di kan akọ ne kam asofo kratika we bo mu sofo bi yombo afi no ama no ne nkura na nam so ne mo no nye mu da o class me nchema no nya nkyere ho udu level bi a o se sa de ne ba mu o di ase because oni nipa nse ye hu unique person bi ate so obi oye TV adwuma tina na na kwa de TV na ofrefre no ya na ye ne se aye de na be wura de we mu wonte ne ho ase di sa nipa na o tam bia na o mu hia o ye unique da o mu se ko ba se da bia no o mu kura polity ukura bi aha na obi anom onum bi aha na obi adi udi bia na wo ton ho mo wo niam nyina ho kwan wo niam nyina ho kwan nso enye ni nyina na ye wo niam nyina ho kwan me niam nyina ho kwan nso mma bibia nso mma bibia nhya me so aduane ye yefunu aduane ye yefunu dia yefunu nso ye aduane yefunu nso ye aduane dia Onyankopon be ma ne mienu aye kwa awurade be ma ne mienu aye kwa 1 Corinthians 6:2 mesre wo ye sofo asua saa de no ahemfu nsua celebrities nsua so when dimension na akotena ba bi na nipa ndi oya nwanwa no wo twa wo ditwa because said you susu no I expect it because abetia wo ba bi obi ba bu na da mu nyina mu didi ha ono so kwhye no no said you si hu no ofisa ma ye nyame said you si hu no ofisa am se golden trip meto mediane ni susu ya no no isa ni pa we nya ben oba mi bebu sa ya e woni tim so obebu senti no kotika ma obezumi so obenya no akwa ni obi anya kwa di nko wata mum ti ase ofansu toto aduane wa ha bi wonte na ase a wonte ase idiana ya abrabo ote we nyina ase na bi wonhye da ha opi igo no bu wo che ono ane ho esusu che ono ane ho eti so be hunu ba bi sa afi na so ye okese ese ye nyina ha eno no timi ma ni wia no mo ya ade bi kwa so ye tu ye leader na ado ani ato wa hunu we nyina ha ede nsem be bi papa da graduate na ni yes ede nsem be bi ba eti mesre so on pesa ade no mfase avoid ne ho wo camera se mu obi anwu star owo ne awoye obi hu pre no ko se okotwa picture obi fali nto timi gya no anu azumi no so de bedi nkomo sa da ye wo ye ho kura yi ba ho eni emi twa no eni odi ase obi kura be approach wa cars ma to fali so wan fi na obeye ne dai idi onu wo to asem po be gyina no ho ba bi no be so take picture bi kwa de ne ho bam a wu hu no timi aka asem idi sa afo nya de no ko ho ayo be ni baboni nya wan so na nya sa na wo dwene ebi so dwene bone pa idi ayesa wu approach on ba ko straight ko ya no mi se abro wo musa ne hede ebi kwa no yo fa no na wo bo ni di ase no idi ehunu ni nyina ebe boy pa ye be lines na tum so so obetimi afre na wa contribute by story star ye de aba so far yeah no mamenko Facebook live na me share couple of messages amo but before then my last story but me find extra small quickly and time ye be lines na tum I don't know if I should do this story because who doesn't know as I better just say ye nuanum or TV ni or a FM na no na me papa decay sem no since say was papa so mo aka say TV no any radio ni na no mo body until certain say next o me san kwa ni to mo kwa o mo say nko mo pa acho na chopa no na nanum ka se bi so se bi nya do emu omre kakra until they should go na omo na omo efidi kese no so omo mpa acho wi a na wo mo aba na nanum ho eye enadwe na afi no sa chopa na omo bebe biom no se emodu na se pata se wo mo som na afi no wo mo jai bibia wo mbe som na wo no matimi ayede akoyo mo adwuma but until say enne wo mo beko no efiada na omokoye na yanfa chopa no fi se emu oha no omunum omu TV no omunum radio no me ankasa me manager sometime to jampo general manager wo both the TV and the radio no omunum no omunye adwuma telene nti enne me sure say on be but before then no baba dey na say we person kan na yen fa to no yen ni because about that everybody knows about it na me yen show kakra bi ni ha ene yen kwa ne yen ko kakra na emre
card your pen. I am on a moment platform money. Na odike kasa de nko ntimi nye efisa asam na mfa mo ho fisa asam ketoa bi na ka wo bei enka dibumo mo duro ya na nanu ehu a ye ni beso ya ye beso ni etumfo nyina ama ti se de na nanu kan no ya me ne omo ya adwene no mo sem nko pedibima emu duro na mo fa ma na nanu na se mo pese ye musuma ni ho dia enne mo dawro emma asantema Ghana man nyina wiase nyina anti semafon entimo pa o ma chew enam senti samo pese benhia hu se manya ni ho no enti efrifiada eko pemsa asem be kan wie no no radio station no montimi mbi na no ne hu se monya no na sa mu dia madia menya sure se mo ba ha na nanom no mbetini mremremre ke card your pen I am on a moment platform money na odike kasa de nko ntimi nye efisa asam na mfa mo ho fisa asam ketoa bi na ka Lord Nyankopon nhyira nananom atrankonya na onye won kese minim se nyoma ye die yesua bibi bebre na afiri mu na ya na ade ba akopɛ na ha adwene kakra ye se ya ka atro mu emze nne na ombekɔ for last ndi nne na omukɔ ame akotie ne ewo mu no osa akɔ wachipia omu ye TV and radio station omu se be fa no sa se ya tumu no ena ye wo de bia na se yes na de bia because I check akra ndi ye be ka atro mu nyina no se de ya ka atro mu nkodi so mra na omoba ne ye nananom beka no efrich na ekɔ ne yahunu na ye wo ka fa ho ko we de nka mo obi kapa na ache ni nti baba acha unu nu bebrebe ya pake no na we kan ni kwase be fry ye yi no pa ye bi airlines na tumti wadaroma obetime apre na we do adventure ba stories na dia ba oba me sada ben saye ye luwa wo TV na intimate wonka enya wadwen say utie wo na we sane makasa esa yenti e pa cho bebre ni dia kwanso me be airlines na to know be 13 minutes until we can call. I remember Facebook Live na me here messages are up. I have this one from Yvonne there that says as offer, please, I am begging you to fire this chief for me. Why? That one day it's really impossible. It was things that hello, good morning to you. I later said, oh my God, heavy duty says that this woman when you do good to someone, we don't say it out. I think and too. So Bobby Pan and Pano, you go near, he won't keep quiet. He will surely come out and tell it. So, is this yeah, trust me. That one day I will say it. It's not, it's say, wow, one, I will be at Chinari. Suppose let me refi. Now, sister, this same person saying ill things about you are. How would you feel? Definitely, you will come out and say, if I wait, what do we do? Any patch what I say. And sir, and it's here. Even other says a good morning, sister. Then please send my greetings to offer and radio man for me. Then you and your crew are doing a great job. Keep it up. I love you. We love you right back. Heavy says are very, very perfect. Okay. I think I read this earlier on. Hello, good morning, Anna. Okay. I don't do I have a call on the line. No. I have this one that says that ungrateful is like a witchcraft. It's from heavy. Patrol mo kala maniswa. Macho. Hello. All right. Mami say entwa me messages no eso informal. I have this message that says that I'm watching live inside Accra. Medina is from heavy duty. Salute that God bless you all. Much love to you. Heavy duty says that good morning, Dan, and the dear man for me.
think say you call that the best because the force no high. The lines are really giving us wahala. I don't know since when I told you and ma intimi enye ya. Ofa yenko yepo. Awurade Nyankopɔn nhyira onipa bi a wotie de biara da no wɔsɛ mmere ɔnyɛ no kɛseɛ mfama yɛ na Awurade ntia saafoɔ no nyinaa wɔntrɛ wɔn ahyɛ mu odiyifoɔ na yɛboa awiemfoɔ ba ɛwɔ yapɛ kurom ne best friend no nyame pa ayie no ɛbɛba so nti adɔfoɔ nyinaa nkɔyɛ ɔmmoa na biribiara nkɔ so tɔɔte papa no yɛfrɛ no ado kwaabo mokɔgya no na ɔmunyam no ɛma biribiara nkɔ tɔɔte mfama no na ege prophet baabi wɔ bi a mekyia no Machia Ebenezer Adakwa Yadom, Prophet, on the Sofu Chief, Radin Shomo, Prophet Isaac Owusu Empati, Radin Yankupon, Winshirano, na Femini Akosia Jamfor, be will be a Radin Shano, Shame Braya, Boss of mine and Aquasibo some bra, but we will be a Michano Quanson Coso, Reverend Martin Koku your doctor, also a Wakwa, Chilihona, Kofodia, Radin Yankupon, Winshirano, where you ma pa oban. Tenacious contractor Kofi Job say, and Kanjira was say, Yami Winshira, where you ma pa, your Mr. Yabwa. Ebi omo obi a sere Awurade nhyira de ma omo Anti yɛkyia obi a me ofatufoɔ hwɛ anɔpɛ mekyia no paa Reverend Doctor ɔfɛ de kan akyia me nso mekyia wo paa asɔfo ɔmo hwɛ ɔmo wabro kyire vo no de ɛne amrante ahene mu nyinaa Saratu Seidu yɛkyia wo sɛ holiday wo monitor Awurade nhyira obi a na anɔpɛ wo hwɛ Example, yɛbɛkyɛ obi a ɛhwɛ yɛdam ase mo pache the lines no and it's me and biantum ama mo so man fa mo contribution ama ya pass that mo di for na na bona home state and block factory kwa one me exo yasne me edi dwumadi April director o channel so executive producer Rasanda Kus famous in nua oma and fetri ewo MCR edi emare we did the Diane edwin ye wo ochna no ya crap